e tali pe e si sui a tape. Hae a takai, e hae mo ui kuke i ai. E tali pe e si sui a tape. He kune kuni, ai sipi mai. Ko tau whekau ia ko e whiawhini. Ka iki, a loa pinto no mani, e ione, o mai koroa ko ia. Tau whanonga i e whiawhini. Tau whanonga ke maranga ula ki, ua e mo maranga ko e whiawhini. Whanonga ke maranga ula ki, Sister Moy, e o mai maranga maki tato. Mas koto ke kia talitari Moy. Pafetani. Amen. Yes, yo. Amen. My wife. Amen. Tahu dia boy. Tolong dah hayu tua. Feel tahu tahu. Tua kata mai. Anu. Juga lama. Kalau dia kawan malu dia faham ai kata ko to pe. O sing no. Maka. Haleluya. Ya wa maka o sing ni kalau kita tak boy. Kaya apa lang biar media, ya biar kau tak fatong ya biar memonite, wah biar ya. Kau lah kau mau kau lah kalau, tapi kamar dia kau pakai tang, tapi kamu, kamu pikir, mau pakai dia kau itu boy, wah fitnah apa? Kau yang tadi kau naik, kau itu kau ahon ni kena kita dia kau ya. Kau ingat kau kayak gini di tangki kau. Tapi kau nak pakai hok mai sekarang kan dia, dia ke mama lah. Kau ni mau itu mama siapa yang mau. Kau nggak kau siapa tu nak kita kau pakai os, pakai dia kau kilo tu masih apa. Kau yang tak hayat tu, sayang dia tu kita kata habis mau fai kau pakai os, kilo kau. Ya fai mai ya, mama siapa mau siapa mau ikat je mak ya kau fai mau ni. Hama fana fai mau kita fai lo tu fai kau. Ngapain kau tu ngapu ya? Biaya kau tanah tak kau kamu fini. Kau saya dia kita kau tak ada berfai kau, kau pakai kau kau fitnah apa? Kau bukan berfai kau Maria kau ni kau tak mau fu apa? Kau pakai dia kau pakai kau fitnah. Kau kita kau pakai tabu, I follow ada dia kau. Waktu kau mau hebatnya ya. Hang kita kau ni kau pakai kau ni kau ni. Kau ni betul kau ni memang tak di orang mari. Kau betul faya kau mau ni kau full orang mari. Kau tak boleh full apa kita kau yang full yang biar kau tak boleh mampu. Kau mai ini mau motor ni kau tu kita ni mau pakai tangan tayu mau ui. Kai om ni foto pakai orang tua biar kita tak mau ui. Kau yang fikir kau tu dia tu sia-sia. Kau fikir kau yang fikir kau ini. Lang ia biar yon, ia kau tahu Nih kalau dah jadi kau ikut alam lagi, tapi ni kau ingat kau. Mafasi aku bangun mafasi yang mau ui, atau ni lah kau mahu fai kau. Awak tu awak mahu kita usite, kau fikir kau mahu yang kau bila mama fan kita fai kau. Tapi kau nak pakai di mau ui, umpang boleh dulu loh. Yang kau ni eki, toko ni mana? Maka fog yang kau ke fire hawe yang kau pel. Kau pasal. Dah itu kata anak fakir dia kau le ke fire barang yang kau ni kau enggak kau mau itu kau ai. Kau kita ke kau fakir. Apa nak buat wiloto kau malah tak saya ni. Ya tamai tu kata kau ni ke fire buat malah. Kalau tu kau le ke hegi ke kau ni mai bu. Dia kau ada ke fire. Ya mai hegi tu kau dia mai follow kau ini. Tak nak kau jangan mati kau tak fah. Kau tak ada eki. Kapau kau follow kau ke om ke malangai. Tu kau ambil nak tengok kau tak tak. Tu kau ke fai follow kau ke om mai. Kau tahu mai mati tak fah ye fiafini. Kau faham apa yang kau tahu ke kau ni eki fiafini. Yang menolak mati tak tak eki. Kau ini kau follow ya kau ini pia kau tangan tak tahu ke follow. Kau tangan tak kau mati kau fiafini. Karena mana suku kata orang potong, kata aku mereka kita tak kita ikut. Tak kefakare apa yang difafin, kahapa oleh kata om yang dia, kau tu bukan siasi kau fikar apa yang tu kumai. Ia fias kau ini.
Pakai kata apa mau kita ya mati ubah hono tafa. Besi hono ta tolu pe mo besi hono uwa. Besi ta tolu pe no farea. Pe ko fama mo kia asisu pe he ka bakaia. O alu me pot go yang e pot lala. Pe fama mo kia e kakai pe na hala uta o muy ya teia. Be ngai kolo. Besi hono uwa. Pe tok feka we sisu ki he ne ka wa ko nga ke na we ka baka mo mu ai teia. E kawa e taha e feka we kakai ke alu. Ya ka venga ko ka venga ke ma e vai vai o safino pehe. Pakai ke he ka ho tau waka ka tau fola. Amen. Amen. Pakai ke he ka ho tau waka ka tau tu fola wa. Ke kawa e wa fita ka balu. Ka tala no ko ni ko ke osmea e so e tala no mati ko ta fa ko pe tala no ki ai. Ka tala no ko no tu se ko so ne pa so. Ka tala no ko no fa fa ngai si su ka to ko ni ma fe. E ka ke tala be a biai e ko ke lo e ko e tau tau ke e ko fola ai ringa. Dai tu se ai e ko so ne pa so. Kapag nagkakay ang mga kebesi waki o pehemay, ikuha magoya. Na ifano mo ahero tako tu kihengong o sisu. Kaya hangong mo tinakton kita fano mo giyay. Lahi na hiyongong mo keke. Kako ay ngong toton kita fano mo giyay. Kaya ngong mo pe ko sisu kalasi. Amen. Amen. O si o pehero kaya. Ay ngong mo na yay mo ya ko sisu kalasi pe ko ilo da ko ilo. Pag mo ikuna pe na ha mo e ko sisu kalasi kita fano mo giyay pa talano giyay. Iya ngai ahon. Datala e hero ta ni fakatau fakatangata. Koto itu wasya le baptai supaya me mate ki he mo ui. Ko fakatau e tangata. Na ilo pe hero ta ya. Ai mo e ko sisu kalasi. Kana detala ai lau ko ni. Ko na ko ta ane ko e ko ke ilo pe ko ta lange e. Ese le baptai so ki hero ta. Ai me ka na le fai o unga e pusi ko ulo se le baptai so. Katu ke ta foki mai ke besi hono ta tolu. Besi hono ta tolu ko o sieni. A ke ta wa ko mai sino. O sio ne baptai so tanu. Ha ore ba ka wa ko ma fa ha ko ke sisu. Ai mo ko eni. O tangan e mo ya e kita mai. Da ka ke no fote e ke fa ka e ke ta wa ko ma. Ena isto ka fio e pe e kia. Ai ni na mate se ne baptai so. Ta mai he besi na he ka le ba sisu e ke ba ka. O ma ba he wa ki potla. Hekare masih isu yang hebat mama hewan ke pot plana. Kakek jadi mama ke fama mata lah itu kau mau kan nak omai, kau mau tu kuhifu, kau mau tak ikuna. Ini yang kau tahu kan tak mata. Kau apa hawa tak apa kau mau mau pergi kau tu usi hau tahu lo ke tahu. Ai talano kau ke kau tahu hama tu pakai ke yang mau kau ya. Kau hama nak mati ya. Ino iba saya ni tu tahan kau nak mati, mau tu tahan kau. Fai ma te tala loa ko poe te ke tola loa e kuisia ko mo ui. O ko ia e tau whanonga, i he eki mo tau tau i he eki. Ngai a honi, ko tare me a whaus tau, o a mai ka ni afi. Ko hana na ke whanongo ai. Ko ka venga, whakaheke ka ho tau waka ka tau wholau. Amen. Ko hana na ke kufi me po whaus tau, a mai ke ane afi, whakaheka ki he waka te tepe ke wholau. E koe wholau moro. Ko pau ke te pare ki na ki tau tau he matami. Ka moe pe au. Na tau tau to tufi mo whanomo wholofola e whiha. Ko ke whanomo ki ai. Ko sisu, na kai ke toi mawhi mawe sisu. Ka wata ta. Whahau wata ta anau pe heka te koi hitau ko ni. O whamai o ke mawahe, o te ke toi. Nofo ke whakai ke he tō rara ue sia hongo ui ai. I waka tau te heka ki ai. Mama he ki hapotu, whekumi ki he ki lotu ki ai, lau o whola. O tu ka nai kawenga ka nai whola na malangai mai, pe po whaka ostau. Na ostau mai pe ka te tautole nai whekau, o kai mea uton ke riaki, ke siaki, ke tau me he tau mo ui. Hame ka whola na malanga, na he ka te whai whekau, tu pe e ka tau whanonga. Tu pai e mea kotoa ka tau heka ki waka ka tau wholau. E koe wholau loa. O wana ke toi tau hame. Ke tatu sia i ho mo ui. E wholau o tau whai. Kai ai ha waka o te koe wholau. Koe waka koe ia ko pau ke mau e mea kotoa pe. Koe waka koe ia ko pau ke mau e nau kotoa pe. Kai ai ha waka ko tu wholau o ki kai mau ke
Mau nau. Kau tu teke kau baka. Faka ofa ngoni pe pare kina he mata. Kau tala no ke baka ko ia pe au wa. Kau baka ko sia. Kau baka ko fonwaia. Kau amana ke tu folawa. Fafanga si su ka wa baka to ko ni mafe. Ese kita wa. Dai fafanga kita wa he ki ke me fola. Me ko faka ko sta wa ke ania. Tam ke tatufi. Me ma ko ya ke fola e ko tua. Ko ne paki mai mo nuia ka mo ta ko ki ta pe ki na ko ta la ngai mo to. Ko ko be mai pe a mo we ka ke tatufi ke la. O fa ke ka to fa ki ma ka ko fonoma. Ai fonoma ku ta fai. Ka ho ka mai pe a ka mai matani o ki ai o. Ke ta u ma ki ai. O ka e fola na ta o si ku ko fa o ke ta ka to. Ke ta fonoma mo ia e tu fola o e baka. O si ka mo ta ngai mo i ta ko e. Faka papa u i ho ka o kutonu e mea koe whakaheka ki waka. Owana ke toi whakaheka, haka dai hala na e tūki ai o mo ui, e ta uko osi. Ta uni, tuku ake mea kotoa pe. Si ake mea kotoa pe, hako e mahe a ana tantangi e whaka osi ma o tu ane ui mo nga. Koe bebe kotoa pe o whamai o whakamangana. Whakaheka e koloa fola, whakaheka e waka, e koe e ki waka e koe tāti tēnia. E fai foronga ap tak fai. Tukana e fola ke hoko mai ko tāti tēni ko e ki waka. Tukana sisu ke hoko, ko tauranga au ke fononga ap tak fai. He kai ke ome sisu o hoko ko tāti tēni ko e ki waka e tuk fola ko e waka ap tak fai. Ko ira kai ke tau fonu e waka o siasi. Whakamao mo ko ai family o whakaheka ki waka hameka whakaheka e noa o no family. Whakaheka ki waka. Pea omia e ki o whakaheka pea hoko ko tāti tēni. Hoko koe ta aki mua, hoko ke eki baka. Ai fola o ta fai, i ta o koe. Pau e kai te ke whakaheka ai eki. He kai ke tau whanua o fola. Ka pau te ke omi haka kai su ke ta anoi me si ua watala mai. Nai ta lange koe si su. Mua mo tonu ke ta wai e taha. Ka whekau e ka kai ke alu. Ko mea ko tonu mo tau ke ta fai. Tukua me ngai mea ko toa me. Tukwane ai kakai ka ke omi asisu o whakaheka mo aia. Ki he siasi, ki he whamiri. Pea mo e whonua ka lau ke tau whonua. Ai wholau o ta whai he whiafi koe. Kai te ai hapore, kai te hame a te wahe whakaosi a i he whiafi koe ni. Ko ta whakawhanau mo peke he leo e ko sisu ka lau. Whakawhanau mo peke he fola. Pe tukwane pe lau maria o e ki ta taki pe he ta mo ui. Tukwane pe e ki ke e ki waka pe he ta mo ui. Tukwane pe ke sa ki mua. Mo ni pe hine, wesiliana. Si su he tauranga au ke kai na whai fora. O si su he tauranga au, o si su he ki waka, o si su he ta ki mua. Ka tau whonua e maka wesi asi e wafe taha walu. Ta whaau ko tau peke tau ikuna, ai wafe taha walu. Ka ko ikuna ko ia, ko i kaumaya e ko si su ka laisi. E whanonga ku ta whai e whiaf ko ini. Maka heke ho tau waka. Ka tau wholau atu, ko i whakaosina e. E whiafini. Yes. Ai ui ke haa mo e wafi taha maho. Ko e mana i mea au e tō mo tānaki me koloa fola. Me he pōwha o start wea ke weekend. Ka wea parapare ma ku peha matangi he maka ke folau mo ia. Me nai fola ko se ai e tāri ki ai. Ka mana ke whanau mo whanere me he pōwha o start i ane aki. Ke fola ko ia. Ka ke pare kina me noi e matangi ka mo e pea au. Manatu ke ngai fola ko ia. Tō o whanonga mo ia, ko ia e tāri. Ke whanonga ta whai ka mo e baka o isiasi. I wafi taha walu. Ko whafoki a ke ia ka mo e langi. Ko karaisi isi. Amen. Ke i koe mangata waki o mi he tōwhine koe maki tau tōru. Na wenga, tau tuange, na himea na tau whō mai ai, na hoko koe makatū kia, koe bebe ke ti koe. Ka tau whakaheke kau tau waka, ka tau wholau, whawhitai ki. Wea hiwa makehe, Christina, nawa mai e whai hiwa makehe maki tau tōru ki mua i ki tau whanonga ki he malanga whakaosi o e pōni. Amen. Pas kono ki e ki. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Tau te pōna pas ki e ki, Christina, o ka hira ta ama tau tolu, ki moa ia te tau whanonga ki whōla ko ia ai koitua. Praise the Lord.
God is good all the time. Sorry if I look not civilized. I just finished work and rushed home, took a shower, then come here. I wasn't gonna do any song, but then Anahina went to the back and I was like closing my eyes, praying that she won't come to me. And I was sitting there just trying to get a song because I did not prepare anything because I've been working out this whole week, so I didn't really prepare anything. And my dad kept on asking me what I was gonna sing, and honestly, I was dead. And then when Sikalo introduced me, I was like, Dad, let's just sing anything. I'm a procrastinator. I do not do anything on time. But yeah, this is an old song. If anyone knows it, you guys can all sing with me. I'm sorry if I sound dead as well, but it's been a long time since I actually stood up here and sang by myself, and I'm actually really nervous too. But yeah, all glory to God. And yeah. He wraps himself
Yes, how great is our God. Kai ki te hao tua ia kulahi, ki whakatau me mo tau o tua. Amen. Kore ki a taina ki ne hale ka taki mai o lau ate pati wholofola, ma la wha osma i tau tolu, i tau i loto i wenu e taha walu e pōni. Paspas ki e iki. Amen. Luke chapter 11, verse 1 to 4. It says, once Jesus was in a certain place praying. As he finished, one of his disciples came to him and said, Lord, teach us to pray just as John taught his disciples. Jesus said, this is how you should pray. Father, may your name be kept holy. May your kingdom come soon. Give us each day the food we need, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And don't let us yield to temptation. Kalau taina tau lotu, tamai mau whawheta ia te kere koi. O mi kai peke toia i hawhaia ko mo oni hau wholofola, ta ko lau mai e mao ni te. Lea mai ma i mau tolu, wha osio e ukelote wana tahawaru, ka pekine taha kotoa pia si suka esko alfa mo hui. Amen, amen. Pamaloke e kiko kau maranga e weekend, ta puaki lahi au pito ke te moni te tusite, pole lulu, pe woki ane fiafi, ta puaki lahi au pito. Tau waka paspasi ke e ki mai tau kau maranga kotoa pia, koe weekend ni hallelujah. Ai le koti kotoa e tau mahi programa, toki whai ngau e ki ai ke uti ka hau ke edit, e toki release mai ke YouTube, ka mahi ke Facebook, ka mamatai siasi mai family, ka me sidi hina i kai ke nau i hende tau ike lotu. Koe ka veina koia e wana taha balu, koe film ke wana taha balu, koe let your will be done. Koe film koe ki sa anuali, koe lotu mai au kai. So tonight I'm going to combine the film of 2018, Let Your Will Be Done, and also the film for January 2018, koe lotu pia moe au kai. Whanai lo waia, i ki fo i sesi ni koe ni teo ki tala noa wawe au pito ki ai, mā ki tau tolo. Ko luke taha ka mauna ke ki tokanga lerei, me si uluaki ki he whaa, me lau kai taina. Ka whiu kumi he ka wako ngā sisu, uri aia. Nā hake he peku uri a sisu. Pia lau kumi takai kumi. Nā moki maua kua sisu he ki fwoi turiki ia, fwoi piteu ki ngau. Nau moa, o ku whetakai mai a sisu he puno koe lotu he me tamai. Asia te kau wako. Nau pēa tu lewa e kau wako waki a sisu. Can you do me a favor? Ako i mua ki mautolu ki he lotu. Posia. Why? Kai ke nau tarake. Can you teach us how to preach the gospel? Can you teach us how to give? Why they ask Jesus to teach them how to pray? Tari, no au pito pe tari. Nau hanga observe mo uia sisu. Nau ki mui holope, mamili holope mo sisu. Nau whakatoka ngai, ko sisu e una kula pehe. Ko ne ki iamana maari e pe, ki atape kawa te pakuri lo. Lo? Ah, hei ia. Ko hei koe, o kuke lau koe i gospel, pe me whaaka sisu anu kolopu. Koe kau pano skola, koe tolu ki he ono. Tolu ki he ono. Maybe koe tolu, maybe koe 4 or 5. Koe waha koe ia, o ki koe 4 watch, Tolu ki he ono. Ko ne ono pea noi he tolu pa, kaua kuia ki tua. Ki foi feito nofo pea lo, tangi pe ki tamai. Pea koe sio koe kau, ke sai wāre na hona observe, ke tō aku koe ane ministri. Maki ka maranga tō waki. Hini whakinima, le aku pē.
Todo aquele miracle, signs and wonder. Para não observe de mooi, cosiso, cosi ana lotu mone. Que boss pea. Kapal cosiso, eu tô contando lotu. How much more que de coi de more? Cosiso con motor, con il mamma di con il motor, so we can follow his footsteps. Kau ahoni Maria ahoni. Fazione lah. Come tahu tahu waktu. Mak waktu lagi foi tuli aku kai muare lah. And miss you and love you so much. Tuli ada. Ya mereka. Para Mari, coi tu foi rua, coi crente que foi para o bebê chi. I love you, baby, and me too. And me too. Coi hata, tahu ni frasi. Tahu pulang, berarti datang dulu, kai ni. Kau ada sisu. Kalau kita mesti oleh sisu, nak tahu lah, nak si tahu lah, kita efek tu kau ni, si tu lolo mana, si tu lolo be, kau wiki ya kau ni. Wike kau ini kaya hau kita nyata telepatita defo kau kilo faya sio ni masala siwe sile ke ko susana fe fine kau ini na le vahi pe foi hau eta i ko to ate kilo fu fa na to kola tapi ada kata kata historia kau ini taha Fefine ngawe mana susana si mama. Kau ni kuki pe si ope hewasi. Kau ni pato pe taha fata ko pe tu. Si hu le ki lotu mana fana. Kau si susana. Kau fu fana tangata kau. Kau he ke lo. Kau fai hia e faka mana bahaya di ingilani. Si hu pe fefine lo. Kau ta tak hewan orang si hak buat kuki buat apa? Hamale bahwa tua raise hak ya asion yang masalis mesle. Oka mata itu kisi biar ngalulu aja naman. Lo hawe kata malah historia. Oka kita hal itu yang ngakai asion yang masalis. Pernah hawe tu pernah be. Kau hanya fae asion yang masalis. Tonton lah kimu ko susana. Siapa yang susana? Karena kalau main historia, perfilnya lot susana. Quando è finito il tu piace usare la penna della tua storia. Qualche mal uomo mamma. Qualche mal tete io. Fie laude no resi o tua. Ai un hello. E na hauia per il manava. Fe fine lotto. Tu anche challenge che ti cohe a holi ngai fae. Con la vei ho fe mo weti na. Fa mal e fare coi cucchi coi fo. Con cuore che va in mua chi fu ho weta. Sio he mata ho whānau. Kai pe o si isu. E hoko koe whakakina he whanua. Ka koe tāri pe, ko hawhae pe, o kuloto. Ka lopu koe ni, o kuia he ngai siasi koe lotu e give the Lord's Prayer. Ka uhala ia, absolutely wrong. Hara pete ke aki me moa, kai ka kita ke aki to he koe tapu. Apa tu yang lawa kita ada? Kenapa kita orang mengapa kasih isu? Hei, kalau aku mesti mau tahu pelotu. Tapi aku lepas isu. Kalau kita mau peheli homo lotu. Kalau lotu itu ahai, kau tambah koe.
Ko se ole ta fitu, ko se ole ta fitu ko lotia e ki. Ki fe ma ke te ki fra tonu e tau te osia, Lotua e ki ko tau ki hiwa mai te ka mai he mati, O ke lotia e ki ko lotia e ka wa ko ma. Ma o me fe, lu ke ta hataha, la ke se luaki, te pe o mas pe ya. Ko foi lotu ko ni ko foi pe te ni dia lotu. Ke ni la ko to pe highlight. He fe la ve ia pe mo tau ka ve ko mo lo ta ha. Ta no va si. Ka mo te mo lo pe pe te mo lo. Our Heavenly Father. Ko ni asi pe ai Father, o hi na ye ke me o kui ko relationship. Sai. Ko otua ko otua ya ke to ta ha to be mama. To ha mo afisi Maori, Papua, Lucia. Otua ko otua ke to ta do be. Ko tai pe ko ke pe ko otua he is your father, o kuinga kia relationship. Pos pe ala be e ki tai mai. Ko au o kuia to ta do be he ko fe fika. Lahita e sisita. La uia. Ko fe fika. Skaru ko fe fika. Okay. Ko lute pe pesi sela mo so peti ke na uia ko ai. Tedi. Ui he kai ngalo tua ko fe fika. Kai ui pia he whangau pe ha. Father. Relationship. Ui he kaha ka koi mama leo tope ha? God. Kai toki ui pe he tāma o kei ha? And the relationship ha? Father. Sai. Ui ngai. Tamari nga sisu. Hey. Tamari te mau loku. Pia ke ulu mai ke o tua. O ke ulu mai ke o tua te ha? Your Father. So it's me. O pe mo ke ha? Relationship come first. Fehoki. E anga fefe na ki hoto o tua to tamai. Simple with answer. Sione uluaki tahawa. Ko ki na tolu ko pe na na uia, na le ove to e mo uia be malohi ke na hoto te fana wa o tua. Whosoever receive him, ta tu be ai. Receive him esta hawa. If you go back to read the verse 11, na hawi ko kakai tabaha. Ikai ke taria rejected. How was his kakai na? Kiake kakai rejected. Verse 11 here. Verse 12 receive. Rejected. Receive. But we como siake ka usiu. That's why we receive here 10 times. Whosoever receive him. Whosoever katahabe. Tonga ha mo afisi Maori ki the hina proud. Receive him. Him ko ya is a pronoun. We will die Jesus Christ. Receive the God. Nini wa we si ko ma. Ilo me hata ke nektari. Receive ma wa Christ. Omo na ko ai privilege. Ko privilege ko mo luia ko ta kwaki. Okay na temo ke tali asiso. Ko mo luia ya ta kwaki. It's a privilege. It's an honor. Ke hopo I koe ko whanau e o tua. Ko rea kalisi, ko rea nara hike koe aere, whakapou. Ko kalisi o uhinga ke mea ni. Ko taimo ke tali asitu, you have a legal right. Ko legal right ko tonu whakalā. Hey, when you accept Jesus Christ as your Lord and your Savior, you have a legal right. Kalau kita menangkap hey, you have a legal right. No one can argue with you when you repent, when you accept Jesus Christ as your Lord and your Savior. You have a legal right to claim. Kau whanau koe au tua. Kau hongo te whanau. O kaya ki te hoka o tua ia is no longer become your God. Your God become what? Your Father. Kemana si dia? Kapala te mau loku. Tapi mana tu kau hau ke o tua peha. Kau tamai. Kaya apa yang kau tahu tamai? Ha? Full price. You need to repent and accept Jesus Christ as your Lord and your Savior. If not, then how they look at God? You can make God be your Father through Jesus Christ.
Our Heavenly Father. Ke Father i langi. Maalunga taha is the highest. Because I will worship you at night. We place you on the highest. Our Heavenly Father. Number one, hello to relationship. Say after me, relationship. Our Heavenly Father. Second one is worship. Hallowed be thy name. Kita puha peho puha. Kau ulangi kau hau peho puha hello tu. Tapi iloi kau koe, kefanau, kau tua kau tamai, kau Yesus Christ relationship. Dan kamu kan lihat, kau worship. Kau worship is a part of you. Kau worship dia kau kote. Kau hiwak mau supaya tak tu kan? Kau matu bukan dia. Dia tak kote. Kau habis sabate. Tu bah kau worship ni. No. Worship is a part of you. It's a hidden part of you. Tak tahu menima mau ibu mau telinga, mau ate. Kau worship is a hidden part. Ilo yang tua kau tamai. How come? How naive? Kau tua tua mana your father through Jesus Christ. Kalau kita apa ya? Hallowed be thy name. Worship kita puha peho wafa. Uhingai wala tau tu para malo si su kita haleluya. Malo apito eiki. Ko wafa malo ya ko wafa. Open your mouth and declare his glory. Malo ba hiki humay ka ko kita pe. Kapao ipata ka ni ko. For itala wo ko to wa for ko. You look beautiful. How do you feel? Feel great? Feel good? Okay. Kapag nakatakan ito, masaya. Ikaw po ka lang ka, kung ka atay ka natin. How do you feel? Now, or worship. Listen, o mo yung worship, o tawhana, o magnify His name. Hallelujah, thank you, Lord. Thank you, Jesus. We lift up your name. We honor you, Lord. All those words, you honor and you magnify his name. Tamata have relationship. And next one, hallowed be thy name. That's worship. Of the worship of the kahiki. Heka hemi arele yang worship. No for you before. You worship. Why? Because worship is a part of me. It's a hidden part. It's a hidden part. You can't see it. It's a worship. But worship is accredited. How naive. How we Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your grace. Father. Hallowed be thy name. Number 3, kingdom. Kingdom, let your kingdom come. Kingdom, why all the way king, number 2. King, con ngay. Con ngay, we got to have the place, we got to have people, pero may amoy koloa, presa. Neto, feitu, kakay, koloa, o pure ha, ay king. King, bato, con ngay. Kingdom, koi feitu, koi kakai, koi koloa, o kupure ha, ay king. Our Father in heaven, relationship, hallowed be thy name. I worship you. Let your kingdom come. Go out with people. May koloa o mau. Whanau, man, karediti. Si su ke mau itu me ko toa kale ni tingai tau fa. Pureha ai king. Let your kingdom come. Kalau ai tak ke mahindo itui. Mai o ko itui. There is no king like Jesus. Thank God for Celsi to Pawana. Thank God we salute and we honor. But there's no king. He is the King of Kings. Tuan etui kau awal niu ya dikoi.
Wow, the kingdom begin with domain. The people will place with pressure of how I keep. Let your kingdom come and let your will be done on earth as it is in heaven. Então, já se vê que o caminho fica fire. O relationship, number 2, worship, number 3, kingdom. Quando nós vemos o ya, toque papel no maneira caminho no cavalo, and let your will be done. Amém. O foi no fua pe e tau fai fina ngala o tua. He tai no tono ai ha relationship. Te tau tono e tau worship. Te tau tuani ki in how puri he tau nei. Te tau kalanga ne ma fai te riha koe. Let your will be done. Because sometimes it's hard to do a God's will. Why? He kune a kenje ya ho tau will. It's hard. Sometimes it's hard. Kalau tuan sisui kecermati, kamai, kabau bete hafoma ke tefakalaka ibu, ko ibu ya kona tamala yang hala bete mata. Lotu kau tak tahu, mahino lima berfaida tahu presa lotu. Dari pihak bete kamai, kabau bete hafoma ke tefakalaka ibu, tefakalaka. Kabau bete kita hafoma ya. Kau fina ngalo peke windu hei purni. Kau foi idea i hei goyanga. Let your will be done. Kau ipu goya, kau ekona ya kau pelaku ayang hala ay university. Kau tu be. Kau tahu ngai kalau tu, kita fai mata kau kita. Follow mata ay. Follow mata. Kita lalu kata kita. Lea mata kita. Lawan kita. Follow mata. Follow mata. It's hard to train. Tapi kita boleh. You can imagine. Kau hidup kau ni ya sisu. Kau ikai kau hidup ya ahia betul lah. The whole world. Kau kai lava kau follow tak. Every lava betul tak tak. Wano ka ba ito ko wa lawa to peto ko to te me ko ba ko to si así que te coy fruta magia to me mati pa foi be coy os para mo mai querer así so. Yes, Lord, it's hard to treat, but if there's no other way, let your will be done. Amen. To get on to the coy as a leader, as a man of God, as a woman of God, when they die, when they kind of feel like we can treat. Ang malo pensiya siya tuaw, may fukaagi lo nagihap may hebat. Tama ba hindi? Kasi kano katabangan nila can you ask my wife and my I'm not. Again, I time me, I can't have what we need to drink. Yes. Yes, it's hard. It's hard. But you need to train it for the sake of the people, for the sake of the church. You need to train it. It's not my will. Come on, I can't bring it. It's not my will. Let your will be done. Can you don't mind? They can look for how the will of God they have. Don't make a relationship. Done with the worship, yeah, let His kingdom come and domain. But let your will be done. Number 4. Number 4 is the will. Number 5. Give us our daily bread. Fika ni mai kore. Kalau kita mana tabaki, untuk fika ni mai kore. Iyo. Kau lalu kata Allah Maria, abang mai, kau pamitayan kini koi. Afir mai itu efelang, afir mau yau, afir itu tak magi, mai itu absen itu. Kata pemerintah, excuse me, koi kore, kau ayah hilang lima. Take it over here, Korea, and relationship, my worship, my kingdom, my will. Kau fikir ni mama ya, ha? Ay kore, kau fikir ni mah kau tak apa ya? Kau grace.
Number 5, we got the grace. Pero koe ke me mercy. Give us our daily bread. Hallelujah. Ko a ka au, o si mau maho ma fo. It's not a yesterday bread. Tu ko fa tu me ma ni afi. Ko to ki o fakasia, be ka wi. Ko hu ma no be vai. Okay, to mo ma ka ni afi. Ma ta do to. No. Give us our daily today. O mo ina me ko la ko ma au. Ko ha. For all. First. Give more. Give the Father. Give us more today. Tomorrow. Amen. Help yourself today because tomorrow is ready. O se tau heo tua ki kawange lo, hey, te te tae ma. I see for tomorrow. Amen. O tau ki kore, te pona ka mea kai kere. Ni mai, ono, foki. Pe koe mai, pe ta waso. Sio mi wikesi. Pamore ke mawanga hala o hange ko mo pamore no to fai ko mai ka ro ki ta ofi ai ko hinga ko i kalisi u ke heia o ka na hiri he be ko intent ma ke ki fra ka be ke no pamore no to ba mo u mai ko pamore e mawanga hala o hange pamore ki na to na mo mai ka tanu ke lawai o ke fu hinga ka ko hai pamore ana hala sin hai pamore ki ka ka na mo mai ta tu be ai ka hama ko matala hawala ko se bitia dia ko no ka hafe ko ta hafe ka o mo ana o wa mo ke dia ke pe ka hafe que quería tajafe, pues Pablo y que Ana que le tocó. Fíjate Dios. Ok. Que fue, pero si su, que lo tuve. Para que lo tuve, que, como le pone, ojalá, como le pone, que no hubo más. ¿Sabes? Instead que Ana que le tocó, que me tajafe, no. Contar a que Ana que Ana. Pamole ona que te toco mais de ti. Está. Oh Yahweh, aleluia Ana. Nele Ana hebea, aleluia, questo mo. Koia ia na totongi na. Que le totongi, que le no, que na tangi. Uno next week we ha. But mani e pe fena next week. Ono me toca mano, We have to stop. We don't Di ba kayo? O si mga tao, o si mga koy, tao na telepono tayo busy. Ito po ito. Kapag tingin no kata, kung tama no, koy yung tama na, ito totogi. Koy may okay. Umay na masisip yung idea ko, yung umay niya, forgiveness. Koy, yung tuwa, pamore-more, ikuhiya, o hange ke famole na do pa na mo wa mai ka tu be ko tai ko ke fa ko bi ta mo ke mo ko ta ta ko no pa ko ta we la ko e o ko ta fe mo wa o ko mo wa ke ko e ma ro be pa ku le ya be pa fa fortuna o ko mo wa mai ke te a ko ta mo ko ni ta ngai mo Koy. Melalui koy tahu apa yang no, koy tahu apa yang belum tidak, itu tomi. Tapi rumah yang sisu ni kau baik sisu. Itu baik. Kalau boleh mulai mau hiya, orangnya koy mau, kalau boleh yang tinggal tol, nana mau buat baik. Kalau tidak dah kau bikin dia, kalau koy logic itu a human being, kau untuk berhak, kau boleh. Kokoy ko gihaw itu may matapa itu mamaya yung problema at ikaw. Ko logic ya yun. Okay la odwa, okay. Kokoy na kape mai, kokoy na ilaw mai. Ko awiya te hanga.
whamore koe. O tua, whamore i e kukia, o hange i whamore a ki nau tōha, mo ua mai. Pe toki kalaka tua he pia whini. Ka pao nā hao mo ua mai te te au he unua taha whitu. Ko skansegi e hao. Tatau pia ko he mā mo tō mata. He utani mai o tua, ke mea koe a au. Ko fufatunga mo ua koe au he o tua, ke tua atu. O tatani mai ke a. When you clear the death of your brother and your sister, you're going to do the same thing. Let your will be done on earth as it is what? Heaven. Whatever we do in earth, do the same thing. There is no choice. You must forgive others, your brother and your sister. Why? He tali mai alagi. Ki ho mea e whai mama. Kani se te moua. Kataki, ona ke mawhama, ona ke nopa al to tono. O bengu, e so ni atu. Na ke misunderstanding ko hika. O siya te katamu kanda no hamo no ki. Mama, no. Pei ke mani. O bengu kando ke mani. Kalau no boleh umur mai si cuya, money, forgiveness, itu orang mari. Fica all my forgiveness. But number 6, kita nak baik tangan. Nama dia si suka tangan tanya, kita apa benda? Forgiveness. Always. Always for I call it, I ask, and number 5, he crazy. Kalau mono mai I forgive, or mono number 6. Kalau number 7, and we finish. Lead us not into temptation. Protection. Because protection, untuk hal yang number 7. But number 7, complete. Repeat after me. We go from relationship to worship. To the kingdom. God's will. And ask. Forgive. Lastly, protection. Lead us not into temptation. O tua, o mo te kitaki ki mautolu, ki mautohe ai ai. Pe kukole at pe atwen ki kai ngalotu, o mo te mo te whaitai mea kai mo o tai he fisi kuka, o mo te ko iau ki temptation. O whaitai pua ka mo mea tahi, we fa ngota we mare ti pe to fone de ti pe te fai tai o ga na ngota ki au temptation. Lead us not into temptation. Protect us. Because who by a protection of the dot complete. Let your will be done. Ke hao mai pe o fina ngalo. E ke hao. Kataki o ta ko pe. Kau hiwa worship team ki moani o fina ngalo si suwe ke fai kau faosi. I don't know what you are going through when we come to the end of the last year 2017. I don't know what you are facing right now. Let your will be done. Sometimes it's hard to do God's will. But when we surrender all unto Him, all things are possible. Let us stand. Every eyes closed. We come to the end of our prayer week. Powerful week. Ya kau bawa kita koi halatan segi hekor. Kalau kita bawa sister brother, kalau kita kau koi kita olah nak fai macam dia, tolong nak fai macam dia. Mas boleh iya. Ada apa orang kita kita tahu kamu tu. Kalau kamu tu anak kau tahu betul orang kita tua. Kaya afirma o vivi, mas fala chido, problema família.
Hare hima ko tika tau hiwai ka wafu au se tōne. O whina mea lo si su e ke whau. Ane e tōne si su ko e ko whanoi. Just now, open your heart. Surrender your life. Accept Jesus Christ as your Lord and your Savior. Hare Otua is no longer your God. He is your Father. Just stop, just bring it. Just stop, just bring it. Yes. Oh, this healing. Oh, hallelujah. Come on, get fucking home and don't die. Yes. Refresh. Renew. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And I believe God is here with us.
mole ki tau afi atu tau kumai. Koe mai mai kumo ui. Kai te riha ma sisu. Koe rea ia e kakai, tuku lolo mole. Koe rea ia e kakai, tuku lolo kakati. Kai mai kumo ui. Kai te riha ma sisu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ala ka muna mai nime ko tata waki. Whoever stand beside you on your left and your right. Can you hold hand? Vai longa e whao nao, tau loto e tau loto. Whawheta Jesus. Hallelujah. Wonderful Jesus. Koe kui me. Vai ha tau loto e tia koe. Kai ke ulawe iau me haho fie mau. Whasiu, fia bau ngā ue me manoa whanua. Pia kia se apolo kore whawhawi, me whawhoi tui tui. Fia bau ngā ue me paanga. Just hold hand and believe God for miracle. Believe. I say believe God for miracle tonight. Hallelujah. Whakahai ho tui me kutui, e whahe kia me ara. Ai mui mai ke loku ia te uwhai lau pe ia koe lote o te titolo. E ki sisu, pamaloa ki te koe, ko rea mai o wholofolo. Ko whao ki te koe, i he loto tuku loro mo. Ko ne whamore more ki te koe, nahi anahara to toa pehe po. Nahi tō nou to toa pehe. Nahi vai vai anga to toapi. Ko vete ke a fiona. Ko kore whamore more ki te koe. Ko tua whamore more i au. Ko hao ki te koe. I e loto tuku loro more. Hare mena sāne ma viva aki. Ko e toinga e kumohui. Whae te riha. Whae te riha ko sisu. Pure no he kumowi. Pure no he kareniti. Pure no he family. Pure no he kukoloa. Pure no he kumea kotoa. Whamaloa te ki koe tua. Hoa whai au. Wafa si sukalaisi. Amen. Pas kotoa ki hei ki. Hallelujah. Kamauna pometai te a fiorta. Tai ki te aha maurea. How great is our God. Tai me mawhotu e hokolori a me mo nau. Whakta loro me ke mauto e rea. Longo o tua ai potuni ki te hamotu. Whatetai atu mo maukoloa me kōmi te o au mai ki te api. Tuke mau hame me ko mere whae a sisu. Ka ike me o whaakotoa i loto me koloa e tawi sipi me kau maki o whiwhiri kia. Ka wikina kau tō whahe, tō whanongia me he whaosta au au mai ki wike loto. Ka wikina ngai life group. Ka wikina ngai nima ma whae whaaki ka risiate wa mai fisi. Ka wikina ngai nima na whamata mea he wike koe. Isa me mea kai koe kakawa, te kakawa. Ko yo sia ia he paame o he la ia. Kai mari e o kai koe maungawe ki he tangata, ko maungawe ki he. Tāwa i mai me la ia. Tāwa i mai o tua si mau worship team.